Anam gusu kase. For yes, I am Obibia Ajo ne Akwababa Osheti Jumedia Yatudin Abraboso. I Arabo Jumedia meaning say any Watsona America Kerni na Yegusua Yesuya dear Fabraba Quentunumu. Chese and Chachenu Gusua Koso. Now, and you may have them live at Facebook, me patcho on all social media handles, at Insure 104.5. But more day, see a demo live, yeah. Oh, Beshe Jumedino, Amauni, Benaunian, and Sweatimene, Abba, 9 year dinkomo. Samson Oberemo, YouTube, at Insure TV, YouTube, on idea of a bonus, say, subscribe, now Mia, a bell notification icon, so Sabaya, Eja, content, little mouse waiting, and be Ashe, and every partner. Nyasem kitwa chaze enyasem kitwa amansa nyine didi boafo so Insure 104.5 and ye Love 99.5 asene na chaze Adum TV baby twetwa ya fufu party no akọ kama pa enti no yesan ema wadwobie me na me di dwumade hu cha me di de ohema bene wa wo frame Akosia Spirit ambeje so sanso na Lady Reverend Dr. Ocheiba Fonso Agenedwa watana se ye bedi nkomo ne ewuram na afa ya hwa abrabo no mu no ba bia ya beduri na no ye di nkomo fa awade kwane efa so a ye gi awade je no ankasa ne pompon so ye sei ena minim se mama obesan de ewura baby fufuro mama majoy yeah medofo fufuro na ma ededa mama so fufuro na edi Fufu de so nam nya nyasem keta ai nyame show bibia utimi baby nyame mfom kodudu o mafiefie o mo bedaka mo so me do matwam dos tini nyina so kan wona eso abakosia mema o moni adwuma na enanyomre so ye de afri baby akowra baby so last time ye hwe ne man kitenkete a ya je aware ne ye ware ye sex life abrabo no ne egu aware okay ene me egu aware ne doso se bobo ba miensa bi peso okay na ene no ye besan do so ko wo mu because aware egu adoso now ye fan starting free ya ware aye ware no bia be na ware ye why na di wani ma ware ye wa ware ne nam kwan be so na wo akra say na wo ti wa ware na wo ware na se okay sa ne ma we nyina boa e ma se hunu wo know yourself first okay je wo hutum na aware na wo ware no e fa wo tutu obi okay sa wo do wo ko tutu obi a na de pa bi ani pa bi ye e na wo ko sua okay abako se ntie ni ye ade papa bi obi ye ya aboa na ware mu no e na wo hwe sua bi okay na no kra na nya sua tra okay e na nya obi ade na akosua e beboa wo wo ye wo me ye me sabi okru free background for wo ye no ba no so free background for so ya be hie mu no timase okay na mente wase okay wo kwati obi wa abonten ase a you can bring that to your home Sanyama way comparisons egu aware okay and I me call we fie ya man the chop money say e bia me fie sika na da ho me nim say ya so ya no pay chop money ama oba okay e bia me nim ba bia sika wo de me ye bia me nim ba bia me kwa is carefree yeah agreement na tisa obi nso dia ye say me nim me ho say sika na da bia je say ma me 200 Ghana 100 Ghana 30 Ghana so ni ade ma wo no e ho aduane na wo ye okay enti na ma say sa wo yo ba na wo ye be ma ba akomo ba so bi okay enso
because when you do market wa near be abeba wadwenem okay baba be ka ho packaging ne bedoso aduane betimi asesa wodwom ho a enu nti obae ba wo so ye adwuma se be ya ba ma yibia so betimi di bia boa all right na support na ya boa ye ho cho ne se ye ho aboa fo we are each other's keepers okay say ti na bema barima ejane na ne na eja ho ti bema se wo ware a wo ja wo ma me no papa wa chire okay ye mampo ye no mo wa ware mu no ye ga say they will leave us o mama what can we me fa aduane ho asem ye misa se aduane no ho aduane ho se bia barima bi pa aduane bi etimi gu awade ana pa obi mpa aduane a ade ate so obi mpa se de bia pe so ye baby fresh do mema bebre tsa obi so wa edi fie se obedi obedi okay yo be me bi wo wa aduane no e se fridge mo afe we yi heat ya obedi ohun say we a career woman obo ohun so you don't waste food be me bi aduane na ka kwase titigu na ya foforo mame okay yesi wa bomo na kire wado nti de wo oboto mo no so be chese da bia nya aduane ma obo wa woni bio enso akesesam ahantansam je ani afefedie wode na ho totototo nkrofo na danfo bi se be dia me yire me mane nye aduane e ma de enche so ma mi ni che ono so akosua de pefio wo yesa wa wawe begu okay se wanyo oba papa na wote ne ho a e mane manketenkete nwa wawe wanya ba ma papa na wote ne ho a e mane manketenkete megu wawe oba e awawe mo ntokwa it's happen up okay arguments and kakra ya maye ho what you bet me go aware okay mama be fred baba sorry na benware e ma ho poto ni ekosi adada ya ho nkwan ya ho nyenyan ngwetiri wo saketu yetifo ayenyi se be menya akwan fo mo nko salona oba aboa bi oba nya akwan fo ankoda yi nko ya be ma boa bi so ye ho somfo o se ye so ye ho ne so abia okay na yetimi agina o ama saa abonefo na ye de ode be ba wawe mu no ye di so yetimi edi it is a one woni anawa oba kosua aduane betimi agu awawe be ma bi didi pa oba bi didi chen ni kunu ogu aduane so na be ma wana ne yam hihye no wo ya baatan a wo ogu aduane so akai tene enana na ye Ghana month okay obrajume de so ye nua be ma pia ko bi kira de na ye mete sa na te be ma bia didi no oja nkwan ye sese nchen ne eja na wo kai se wo da ho a odwene kina na nani koton nkwan na oja ne so ebi ka ye de kina ebedi nti ebi ya ne nkwan chew na ebi aka ne hye ebetimi asan di aduane foforo the next day nti edidi a yenya bi okay yen savings a yentimi save go awa real asam se de bia na abakwa akwa bobosin oba akosia na bi na no ye adwuma baako na bojo adwuma bi nsuto bi ne marketing kiti botimi ya ede income kakra bo eno mo no toto nkyene to mako to nsuo to niam nketenkete abafie okay ba ma wona mabonten na waba akohoma de wo mu bi nkoda ofie to kwakere ho okay o si abobo abayire obi wa ba ma bi de aduane be adwumam na ma bi tugusu to bi no o ti la be de nyam na to aduane abobo akohoma de se sika wo ho a yi bi sa aboa to kogu ho wo mada ati ya okay wo yire na waware no hie o enne mo frere nyina betime afiri enchen na aka wo no yire aka wo no kunu se wa anya matured na wa anwene ho na what the woman interest we are selfish na what you know nko awo ho a that ubesu enti etwase odwene nyese bia mabako homa eti ye de mo aba ye di free pa wani chiase mu ye di free enya de ye gisika ye di free na eja boso meso ya bagisika enso kamane se o mabako homa de minto bi da obi nto mu nko fie da anwa wonto bi akoko ye bronya kura no a enkoko hye nkofo mo tro mu fa bi nko fie bacho babodwuma de esu yesu ade ya ka kire wa akoko homa na chi ye woni man kitikiti bi nso awo ya ebu
wafie mafie eye nika enu ntimi srew ye nsesan na oba wo so nkaka kakra na eja wo boabo no fa bo fie na fie enye nika wey Abrabor Dwumadie so na wo hwe ye dem live on Facebook at Insura 104.5 YouTube at Insura TV ye di enkomo mama akohomabo omama akohoma ena o pink o mama bi da be bi so se akohomabo nya by force the word akohomabo asechire ne say akohomabo no oh aya di akoye papa was asomlekon asomema kon okay tio se be me pia warea ye tufu na onya panyipe tufu a wase makom ene wo ma okay tio ekom ahoma enu ne akohoma ekom ahoma sa ahoma na so ne yafa di kumkom yo enu ne akohoma wow ekom ahoma esa wo ahoma ne te dia ne ekom nti se wa ntimi amo akohoma efie ho sei ekom bebe fie ho nti ekom ahoma ye usika wo ye firi ubotom e de akumkom enya to table no suma ye kumkom okay nti ekom ahoma ene sa akohoma no ti ekom ahoma mama yensan hwe ni say ene ye fufu party ni ye boni tew de ama na won so wo de fatu tirim akohoma ya ka de bia wo bobra ni minimu no ye se eye kom ahoma ye fa so e de ekumkom eti ba masika to fom a ana to table no so a na je se wakum fie wo kom mu nkoda ne mu mpanyine nyina wakum ye yem kom akohoma bomma eye hwan ya say de oh ni ye mo no tete no won na oba no aduane ko be mafia tense na nse na ebi twa kwan okay no akoda be ma ho tene ma me ho no owie dware bo powder de ntie ya na dodo na ata wo ma me ho no o mani ko ne omoma no okay se be ya wawe ni nwu eno one mema ne ntina bebre na no mo ye ne sa ukokra se na ho tena ne fie enkanka mo krokro no krokro mo tete asem no okay intade aduane na kɔ no seba se ne ba de kwa ba ma no wafaase ne na na bi ana akwada bi o wofie ho ena san de ne ma no be dey ebe ko back o kwa ade no kan ebi fre ne ntumu no de sika to ade nim aba ko homa esa da se bi mra bi what you say ti de bia ba ma na ko homa bogina ne so na na nim dia doso social ne media yi digital ya ye ko yi okay jako ma na ko digital okay e da promise okay say oba bona ho so bi esofa na bema asofa nti ne no mema efafa kese na bible kra ka se fie ne ajapade firi ajanom aware pe firi erade okay nti wonya oba papa ye pe fie ajapade de mama ti na ma bebre no akoya de bi se ena da bi se sa de ma nya ikon wonim de obewu kane me ma me ne me papa bia me no mo wo area oba na wu ajapapa no okay wonim de obewu kane so don't just predict predict and it's a mama eda unya bibi maye that one in cry ni hwa anya sa ya bebre that one eh emma mo mi susunye selfish emma bebre ah ena mama no so aja atum so be waja ma okay why because sister she moja ye suegu ye ho free ye ho da bia no she the moment oba be menstruate pre no eyi no ya bebre okay a cleansing from a lot okay be ma de ejina na ho apart from so auto ne pa eyi emoja kakra free ho no e do so but the real idea free ya ho pie no enya de ketwa what did me chance me do so ba a support bia ye okay enemrem okay be ma support bia ye but mama you make it this akwa ma boy ye mema say ye mema adwuma na mom ye nyane nyina mo wo mo so sene wo jai bibia bo be ma so be wuntam Debbie mama
man ni bi comment omode ba na kire se ye pese mu da ho akohomabo eye meme adwuma sorry ma ya boafo asem no ya mama abowa but still I be pass asem we puma sibre na ye killing once and for all money me ya adwene ye ntwa asem we tia akohomabo eye meme adwuma ana eye ma adwuma. Oh, no, crying, Yamianim. I am a major. Eye meme adwuma mama so once I was also interested me that be me pesa oh making it clear wa mahwefo ne yeti akohoma as it is akoma homa e wo mema ho but chone kan sembi mama me ba me pesa de fro ne beba mkura ansana wa be set free dabi okay ba man de chase oba akohoma your situation be say mama you can't fear me ba you can't fear if you nyina ba ma una also make sure say community okay oba ni ye ho hwesofo okay oba make sure say aduane na ba na empro papa na to eburaba na oba wote wona wonsa so dem refam na eburo na sifa ako na efifi na esei so oba ma no krampo so atimi de agu nso mu a won koyam na abon kan na watam no wahwe agu so we are home keepers. Okay. If you know, I Janet dear, but the home is the woman. Okay. Your situation be say be a near man koye, bema be a juma say, na oba ababo so say, me shaman in Gassiema, my barco homa. If you were born a fit in female, bema juma shall say ye. When we saw ban will be in tea, oh jai. Sad dear to be a bisan, a foot you be and the Bema Sabe man on a unim be piano and I general Barcosia. Bema be wa. In your money, you know. Or no one is say, what me I yan a brave year tramone dear. Who bet me a sign and it was so. And I'm son on your matured. Bema, Sarkosia Bueno one of them. Okay. Winning one on Pobano. Okay. And one yan and a madachi. Okay. Maybe everyone a jury of a mass more sorry. Okay. Here's the cow. I bet me at your dear. That's why I say you never bounce on. No, when it's what on wine. Okay. And when tea. So, Bema or Bob Wabia in Yai Monaso. Okay. Yea, yere. Yenny a yere musisi. Okay. Come on, Mukuye. So we are back in them. Okay. You don't talk with see. And a man, it's me, yere woman, a man, money pem. Say a ma, or Monchomun Cocuomo. Okay. To a much I can't find in our buy. And one will be cool. It's a bad my yakun. Tino yakuno. Anna, oba, a yere. One a yere, money imagina. And it's so by yere be boawa. Ye nyai money so. Okay. Sabio or baby or I know about coconini. Or a breadwinner. On front was a bearmano, it would be, and I wouldn't be. And it is a wutia ye. No one can your own any compactable. Wutia ye. No one can your bearma or your matured, or doing that, or doing with your phone. No boafia, who about bebre. Okay. Bearma be so bois. Or beduma say, to fear of your head when you're being one kind of it me about bearmano. Okay. But so where's some be? Now where's a man? May I because I'm a mema. Okay. A man more daytime mema. Sabi. So a backers were ya dear. A be a behuna goo. Uber one see. But Sabema yen sabi or jump on our in the air. Because the attitude, attention will change. Or back and pretend to be with you. Or baby a jaya were 10 years ago. That's one in that you. That's why we come back. Yeah. What's a mood as a son, money now? If we need to form. Okay. Now, once a boy may fear ye. Okay. See, you know, I see a boy. And yes, I win him. Your man tell me a warrior begu. You're not for 4 hours, but see, bet me a good warrior. Your pest, a big warrior. And why are the artists to bet me a good warrior? None of the cockets are not going in common and marry. On your name, down. Sub by womb, sub bend him, a busia. Okay. Eh?
ma wo yire mra first ma wo kunu mra first she is your firstborn okay sebasa na wo ne sa more worry so many years cra odo wo montam ayonkofo ne ye adwuma besa wo ma ba no ba wo de wo concentration nyina akoma wo ma that you besu akoda ne nyina be frifio e wo hia me pa na ka wo ne be ma no ti sa be ma wo so no ba wo wa hwetini ye okay na dabi koda ne be ko hona na be hia wo yire pa satan so no mfiu yenke wo se ye wo megirigina so esie wo so nkosi awie yo tabone wo ya bebo nkokora ya bebo mrewa ti dabi so mo ne o na ka mo nko a oyonko da no da ya me ani na o okay eti misra wo minim se de ya kan watipi ase enne me se na me pesa de we ye clan once and for all na minim se mframa ni mu ate said na haba bi na munya yes say ekom ahoma me pacho note it very well ekom ahoma no efri be ma ho no de akumkom ewo fie na emom ense da ha dp se bia be ma be kwa ho mu na oba wo bie no se oh me so mu na me so mu amasabe nwan ha onye se bia ba so da bi na esa wo so be ma pacho eto be pem ho what said that ye kwase ebu oba ne be ye na se na finish on one arefia nti obetimi aye sa sika no obetimi dia ye bibi foforo nti misra akwahoma ye mema response e woni hia me ye mema responsibility pacho lady reverend doctor Ochei Bafo pacho we counselor wasasua bible wasaye akọ school asua teaching friends education kakra to akani nyina bom no we feel na dia maye na sa ho kire nsusu ba no ba timi so mo anso menye timodin for ya abo kakra bo fie na enkoye attention aye kan was for attention nyina so ma wo me mawie ye na kwadwo na da bia na o ma femfa mo na ba me wa ya nkonam na onyakwa baka kwhye no akonfo de ene sa de empacho sa na de ene se ne wo kwa no eti pede pa kan na pa se wo no mum na age ne bana boss wo kwa ne baibo ne kon waja se nti kuno se mommy no ko da pa mo amanne pa de ne se minim bibia pa wuli gh o ko school kwa na de ne bana ko na o pese wo ba na wonye de wo fie ti misra mo yamma yawo hia ye free say dabi me pacho say de mama aka no e bia na yareda ho bi betimi aba mpofiri mu be ma betimi yare oba betimi yare e na wo yo ban so mem predict say dada e bibi ma ye na wo gya ye ne ye nya ba bi de eti ato da bi me pacho enne ye bre ni nti ye de mu besi ha abrabo so yesua de phone se ne de ne hia me power ye mfa ma wo we hwe phone so na we hwe phone so we ni da ha na we ni da ha chat na kese tio o se mfa janse wa kukumu nkasa me hwe se be hwe okay the moment I always try say wo yire wa wonche na wo appreciate ni being na wo hu se wo fie no okay amwa yama ya ni na ho hunu wukuru so wo fie okay na man attention hunu wo yire munne nkomo komodie ne hie o oba aware na a whole lot next week I hope say ya beto aso pa details na abua cause nyama egu aware no e do so your phone yi your laptop see your social media semi eno na this side check sem ne bo ene side check na head guitar hello afam ya da wa phone so ansa na yesia tie nakedness ya hu dada yesia ya na yankonkwa na ring to ring aware na asa ya ring to ring impratwen no yenye careful okay na da bia asem sia sa ba man won wawe okay obeka se wo kunu no wo ma ho kwa ma ne wo dai anu ti se okuna jawa anya ono na ebe wawe yenye wise ema ba ma ye wise na wo yire kwaja ba sa oba no oh my wow cause when you say you still go and cheat obekwa asa ko cheat pacho next week ye de be ma woto je say be biem kama ani ni ase nyina ama wate ase enti misrew mo amode phone so sha bible mo aya wo de onim say mu bia na esane wo no so wo kura ne dende obekwa na nia wo ye no anu unyai na dasa bua umpa ira nkwa wanu umpa ukunu no so anka wanti ase amana anyo de na asumbie mra na wareja ye no eto entwa ene ote lady reverend doctor Ochei Bafo enka me pacho sanso ena me
ya me de dwumade ho cha me de de ohema be no wa ne pa wuli GH chese nya sem keto wa didi main sources still ya be adwuma ti o te kire ho wa miamia fidie ne furu mama bibia akokama da sanne ya be san to aso sade ya na mama eka no nipa be ne di wonum di echi koje awade wan na anti ase a entimi nyeyi na nei sade ne da so ho ana a na di mu besie nyakopon ne mo ntena da sanne ya be san